enensam no ye bowram ne nyina ba de brabema kwan no ye de ne nyina nso begu ho. That's right. Na medical for Daily Graphic na Daily Graphic anopay ensam a wode abegu animu an ne empanimfo a yato omolai e wo hase no Mrs. Barbara Otinjesi out ruko na mebubo no. Hey. Professor George Jambafo out. Oh, are they? On the graphic opportunity says Mrs. The Boots. Oh. Kudo netweja no. Saying Hajia Alima Mahama out. Local government out. Abubakar Sadiq Boniface lost seats. Boniface there. But Boniface, well. Boniface out. Woman. Now on say Enra and Samoa Penia wono na hwe nkrato ho sam so e wa bankesim edema oman panin Eugene Ahen ede abetu dwani na wo kire se ade no di bra hodo no soafo ede bra no ne deputies ni nyina no yeah. Sesi ede wo mo anenka wo mo ye mrahye badwafo mu nkonwa bo wo mo na nka wo mo ye asoafo ne abedi akirefo no de ye nkai baako efra samom but say man peniso ene sa be haka crowd enye ha de be on say ekua se wo ye minister wajuma edoso eso enti wan hwa wani ntumi nkọ wachi sa e wo constituency enti na amma bi no efri say ansa na wo benya ministerial position no sa nkrofo no a wo so minister sa position no ayi attention afri wo mo so wo madama na benya amraze bedwam wuraye ansa na sa position ne yedai ebeto enti se boapayo kwasi boapayo se na me se mampani old ministers no wo frɛ wo bia kra no ho bɛyɛ menwanwa samom me na me ka kire wo wo frɛ wo bia se won samra bia mu a ne ho bɛyɛ menwanwa pa na je se ne woni dom a wono ombebu man no amaye ase kire ne se wo ma anya adwuma bebre constituency wono de no munima ne V8 na no obutim hwiri twa eno ano no ba constituency na wo moto abama wo mo benya MPs nam so adom sa adom ne be ka wo mo no wo mo yi wo mo go nche na no kra de mete ya ba ko bi kra de ono kra de onye former MP oye former MP onye former minister no onye deputy ono na nkrofo bi friends and chofo nsia mu se o mampani hu ne mobo na nka wo techa wonche wo mo mpo anu o mo ye mpo no a o makonwa ba o mo kra so ye ma na wa na wonye bi na wakonwa abawo enti ono no say crowd is erhon de ye fanto na kwasi asamba ko a Eugene Ahen de kan ho biem ne say wo say so nim say mampani amemu odi kan no na asoafo no 126 wo say this time emro 85 wo mo so ba wo mo sane ba biem krankeye wow wo say so wo mo sane ba biem ankeye if we say asoye bi to say works and housing na me hunu abrabo bi a wo mte wo ebo a deputy ministers me ensa no was TC from crank ye bi asamo na ministries nan kasa no so say ekokodu 36 say yase ye teso ama na about 26 okay 29 right 29 about 29 okay. From 36 to 29 just say 7 ena ye fro na nanka me wo je krata ne fre nanka me pare say bia Eugene Ahen betumi abobo ministries no a say ya scrappy every ho no na say ya keka bia bom ni ade a manya ebre ankohwe sa ade ntie bia wo cheke wo ho no ne say yebenya na ye hwe ministries kro no as say ye twetwam ye ye free ho no mama beka 29 na adwuma wo mo so e ba be na mom ministers ne de 85 no kra de still to me madwen ketewa mu ne de still I would say those protecting the public purse part seriously and also to meet so ba from cry to meet so ba from cry me ye bedru be 70 hwa
me madwen ketewa na machire no mpacho me machire madwen ketewa so oh no about 70 there yeah oh 70 there at least enka a manager 70 there am yen 70 enti asoe ni bi wo hono mu a deputy ministers me ensa ene ade no ye ntetete so ye tetete a ye betimi aba beduru ho enti ena aba no enti mpanimfo a ye chese za brede womo emeka ho biem no ebi mfoni ena yede abayina mapani eno ani wie school ye bia no amoko kasa na wode atodwa wo se ye kasa die Ghana ne enwum kwa wodo ya woma ye covid vaccine no womo no mu edi nkita ho se be ya wom behwe de be ye ama se ye tuntumo exactly na yare nso wom chese vitamin D we D deficiency and na me can release be about Nigeria me see omo tuska bi asi ho a omo pese omo manufacture no locally ewo Nigeria for ankasa pese omo manufacture bi na omo to me dey that will happen where wo scientists omo Nigeria no wo matimi atena se aye nhwehwemu akere se yes edro ABCD anase edro atwe abotentim ebetumi akotia covid eba ne sade a ene wa obeye wade na obi hwehwemu no na akofa be ya na is akua de tene se ya na ye ngie ho ndi but me nka me wagide pa se ye kasi ye hwemu a obehwemu a ye bibidro ya o ebi kwa na tumi sa yare bra but ye ngie ya ho ndi enye se ye bibidro ye gie hudi o so so ye leaders no ade covid start ye agenti na me kasi ye ngie ya ho ndi no start ye ebibidro form wo mayi wo bebranfa enu anko nuguchi ene eyimampon no ma ne ade ama hwehwemu ama ese o etumi ebustu immune system no ema ye nti sa ade a sa enu no betumi aboa enti wo mo de sa ena afei yeko ye ne mimi say first one ne baye chale mimi puna dure mi sori a say me no kase kura no me hye me prekese me hye me hwentia me kakaduro ene garlic me de fry na aja padonim me na me de asija so na me nuaye one me ye na say no na ye me numa duro ni bi na me danya ne no na me hu say na makoma bo atronso na me hu say aye abafonza me na me say eduro nti me bayi say ye me bayi me ho anom enti yankasa ye bi tie US doctor bi o Ghana ni ana ono so ma lectures bi o ka say ono de ogidi say ye bibiduro epunu no ne sa neema no eno na etumi eboa blacks nyamedada no a nyamedada no enti mum ye nhwe ye ho no mo na ye se be ya yare no ye de heya ne benya duro no bas ende say eno so ya manfo yi na wo say ni odate me so say 70 ministers ende nko ne me ya adwunu oh adey na 17 ne dia oh so cross on me ya no 17 ne dia me so me ya adwen I recall almost say leader of the NDC caucus in parliament as the minority caucus Haruna Idris Weka say this 8th parliament enya dia whether President Mahama Nebayo His Excellency Nana-Addo enya dia omobe vet more than 70 ministers and he has said support me say me support to me can ye na o say I will be say you say bia no me nya adwene oh are you at the same or no what me ya adwene are you so no ya adwene what so me ye are you as 52 or no kwete so ye ente so efrese ye so adwuma na ye betumi ayo oh ye betumi nti ye ente so me kro matwe akwan ya anwe ne sin kwasi sa ofa sa akwan no so na akohwe VIP kasa kase ne SCC a wo mo comments sometimes the cars ne to aso sa na ensuo top ahomete age se boys no ekotwetwe esere ne ade no de abegu kwan ansana etimi akọ eni cars ne timi afa afiaso de nipa kọ ho pa o nipa kọ ho no sometimes nipa tumi kọ ho ama krono free abesua ne bepema twa nyina cars ye madem nipa kọ ho pa enti wo hwe se de ekwan wetie na hwe nipa ekọ ho na hwe cars a efa na wa hwe ye na se ya ntimi antwa sa edomi so amfa bia nko siesi atwe akwan na dakro ma no hyesumre mu SCC baako anase VIP baako koda ne mu ntumu a afa ne ekojira kwa ka se ye betua mo hospital bills
Yeah, some more. Mamu, you know, ye beto adakesi any idea. Debbie. I said to do, and see Shani and Tisso, near Binko Micro Macha, Quenwati. I have bridge ya moye and the kama, a famous for the Akanonco Cajon, not Yanko. I was my Ghanaian Times. Yeah, Ghanaian Times, I no pay or no so ebo amanie and some of my penny cotuja a New Year school as say at the far COVID vaccine no was say Wamuguso and Chebia I so I was saying next 6 months was say a COVID-19 vaccines begins vaccination in next 6 months and so my penny okay into was say bra wo mugusu ne nwumakuo no nhyehyɛ no ano ombema no apie badwam ama Ghana fo nso ahunu ne ekoso nhyehyɛ ahodo no sɛ de wo moyɛ no ebiem adwumakuo poten a wo mo de sɛ adwuma no bema no ɛsɛ ebi a won supply Ghana COVID-19 vaccine no ɛno so ne nyina ho nsɛm ɛba betodwa ɛno so so ɛde no and I can Supreme Court in Koma one ye brother Penny Samson ADCC no and I also a Karin is also the graphic fan the same. Yeah, but I'm saying Mahamad's application dismissed. They were page 13. Yeah. Yeah, or say election petition Supreme Court dismisses Mahamad's petition. Yeah. And Ghanaian Times and so the by say Supreme Court tells Mahamad's motion. And see now unim a big crassy Mahama what Joe Biden mine was uncle I say mine was uncle man who you be on social media say uncle manufacturers the more manufacture be any actual you are fired any day papa ni mfonyi atalo because so say wunye de dawo ye do ka bisi nko ade ye denya obeko enti enene e wa America papa Donald Trump ko Trump was so obeko so onko enede Joe Biden so de tie bia o sofenem esai enti we dia White House wo na me tie krese White House nkofo no mo ye adwuma de bebre kodja no ze bre apak wo mo niema anasa de na anya bu anye na anye ye efie je duma nya jo o chede enti no ansan ko bejai benen kaja wakotra achira boni pa na ze wo mo de chire no once me say say by Trump so pie ya no say Africa for power drink ne ho kwane ba ne enye ye ne o say say Donald Trump pie Africa enka constitution was say ni ko be say ni na ba na hwede course we Uganda say Africa elections ba enye bibi fo nko na ya adwene no ase tumidie ye desa enka obey first white na America how the be na how there we ya ne say system no on say systems in the juma but I had no systems ubetumi you know I don't want send no mukakra ni ade and no systems systems and Obama baha kind but still yeah that because say na humobro no memetuwe na wabeto me se meti baabi na se dem sini kosi asempate na hia mo abi na ade no amo no tim se mfatao enso den I Chronicle enso so ede ne de aba and o say Mahama punched down and also your Supreme Court and nsem ya we something was say and said that young one will be asked and custom no aye ba bedi no we de meme na mpe senka mebisa ensemfo abako du mienu bi ansakra na seni ne frase ne so ho e de won sem bisa no fato ho ye frase na mama jen mesa be na da to me ebisa no na se wudi ka ko bisa na nse we enhyada enye bibia eye huhu bi asa enti wo so de kanama mpani John Dramani Mahama mfoni na abeto ase Chronicle na eno ana otwa nice pa in fact monsem the suit no so dan ho kama yeah and the yellow tie no and no fika musia na no aye ma me so me buza na yeah say Professor Nana Jane Mensa enra ono so na wakọ nanim wa ye kama mum enti me free honom na no de ya bobo so da dentimentra na me nkom ra hye badwam Muntaka Mubarak Nymphony and a dying and was say NDC wins Chemupe battle as Mrashabe Demo say no ye chimpe
Sagro no udi bi da. Oh chempe chempe. Any party. Me no dey chempe. Party ne ya den. No kota wodi anem timi bon. Okay, I'm the party yes. Obi bo me tough it off from F5. Santo achire no nyina. Oh aden. Anto achire. And aba and ma me ne papa nyina ya di bi pen. And oh aden. Kwazi di kwazi. Oh aden. Ma me ne papa de me ne bi ba. Oh aden. Anu when bi. Ma me ne papa ne de. I want to see. Oh aden. Na you odin way. Say no okay, was say na me mini wi ase. Oh na say men kan yendi ma me. Mama papa. Odi way. Ayo adi way be gro. Odi also be gro. Okay, and you be gro there no credit. Because me the mani mama ne papa kire say mama ne papa na yedi ntaba anajo. Oh, there be we are crying to me the yanse matete. Modi mo fra bone sem ene mo aye mo praise the Lord. What's say? Ya nyashi ya did na mama di mama ne papa when dividend here ban say na hu adekro. Oh, there be some matete. What's say? Matete. But as to say me practice there. And also YouTube. YouTube no akọhwe David na mama ne papa dem pie YouTube okay me matete me de crofo didi ho nkomo no matete tete anemum me ade me practice e bidanti mo amo aye pen no mahwere di hade wa kola poli sama ya sorry so na tempe wo mra se bedweme no so ho aseme da ha e na asa de me boss wo graphic mi se MPs former MPs no no mo ye ministers no eno so yesi wo mu din ewo appointment new appointment mu no ya blacklist wo mu nyina nti wo mu no obi empiem nti wo empiem a wo man kasa kroma to wo ase dada ehunu ba bia line no eda na me wie chronicle amefa daily guide ento so daily guide so ono so amane kro no a ena no de course so enra e wo Supreme Court 12 questions ya nenka mampani dada John Dramani Mahama ene na lawyer for air file so mbetumi abisa ya moma misa wo de ho asema ba ena covid enhyehyɛ no so mampani eye no daily guide e de eno so ho ensem aba bebrebe enti me no awie ana me time ne bi aka ono ma wie aka baako bi nti no nka fa ai baako no to aso na fe me kan ni say di se ma baako ma me fan kama asem mama kama asem de me kan ya ne say si ma baako ya akai o mampani wa dawroma ministries na wate so no say enokra ba 25 ankanya bad na ministers na nkasa 85 no de I still believe say edoso so wo ye hu bibia obetumi aye ena me sans esisu se de Haruna Idrisu e de atodwa ese wo mo mvete more than 70 ministers no all mo mananya adwuma na Ghana for your support say 70 ministers de at least ye betumi aye hu aye akura wo mo na de aka de wo mo tete so mate unia Aguya asomdwen ka